Niba hari igisebo gikomeye giheruka ku gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, ni ukuva kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan. Ibi byabaye mu kwezi kwa munani mu 2021, nyuma y'imyaka 20 izo ngabo zari zimaze muri icyo gihugu, zigasiga igihugu zigisubije abatalibane, ari nabo zari zaraje kurwanya mu mwaka wa 2001 zibashinja iterabwoba. Ubwo ingabo za Amerika zavaga muri Afghanistan, Perezida Donald Trump yari amaze amezi 8 avuye ku butegetsi. Icyakora impapuro nyinshi zateguraga kuvayo kw'izo ngabo zasimwe ubwo yari akiri ku butegetsi muri manda ye ya mbere. Igitangaje rero ari nacyo tugiye kwibandaho, ni uburyo Perezida Donald Trump arimo gukora ibishoboka byose ngo ingabo ze zisubira muri Afghanistan ku bwiza n'ububi. Abatalibani bahoze ari abanzi bakomeye ba Amerika, ubu yatangiye gushaka uko ibiyegereza kugira ngo bayemerere kugarura ingabo muri Afghanistan, kugira ngo babashe gucungira hafi intwaro karundura zirimo gukorwa n'Ubushinwa. Nibigenda bitya, nta kabuza intambara izarota. Iyi ntambara ibayeho, habaho gupfa kw'abantu no gusenyuka kw'ibikorwa remezo. Aba barasenya ibikorwa remezo mu gihe Mess Limited yirimo gukora ibitangaza mu kubaka ibikorwa remezo nk'inzu zo guturamo, iz'ubucuruzi n'ibindi bitandukanye. Mess Limited bafata inzu urota mu nzozi zawe bakayubaka, bakayiguha isa neza nk'uko wayirotaga. Muri Mess Limited bakora design, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi ya Sofaru, mu nyubako ikorera mu Rwanda Form muri etage ya mbere. Bahamagara cyangwa bandikire kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet wa@mess.rawa. Mu ruzinduko rw'iminsi 3 aherutse kugirira mu Bwongereza, Perezida Donald Trump yavuze ko yifuza ko ingabo z'igihugu cye zasubirana ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Bagram biherereye mu ntara ya Parwan, ni mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Afghanistan. Donald Trump ati biriya birindiro by'ingabo turashaka kongera kubisubirana kubera ko biri hafi cyane y'aho Ubushinwa bukorera intwaro kirimbuzi. Uburyo bwo gusubira muri Afghanistan ni imwe mu nama zikomeye Donald Trump amaze iminsi agirwa n'abajyanama be mu by'umutekano, nk'uko ikinyamakuru Financial Times giherutse kubitangaza. Impamvu nuko yirinze gukoresha imbaraga z'umurengera mu kuba yabuza Ubushinwa gukomeza gahunda yabwo y'ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi, agahitamo inzira y'ibihano mu by'ubucuruzi, azamura cyane imisoro y'ibicuruzwa biva mu Bushinwa bijya muri Amerika. Icyakora bamwe mu bajyanama be babifata nk'ibihano byoroheje bidashobora kubuza Ubushinwa gukora intwaro kirimbuzi. Gukurikiranira hafi ibyo Ubushinwa burimo gukora ni kimwe mu bikomeje guhangayikisha Donald Trump, bigatuma yemera gusubira muri Afghanistan aho ingabo z'igihugu cye zasebeye mu myaka inishize, ubwo abatalibani bisubizaga ubutegetsi bari barambuwe mu myaka isaga 20 ishize. Amerika yari ifite ubwoba ko kudakurikiranira hafi iby'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi mu Bushinwa bishobora kurangira iki gihugu kigwijeho nyinshi kigasatira Uburusiya. Ubwoba bwa Amerika ushatse wabuha agaciro, kubera ko igihugu gifite intwaro kirimbuzi ntabwo kivugirwamo. Imibare yose ukora ugomba kwigengesera, ari nayo mpamvu ubona Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze Amerika iritonda cyane mu kumusubiza. Mu mwaka ushize igisirikare cya Amerika cyerekanaga ko Ubushinwa bufite ibisasu kirimbuzi bigera kuri 600, kandi ko bukomeje imihigo ku buryo bishobora kugera mu mwaka wa 2035 icyo gihugu gifite ibisasu kirimbuzi bisaga 1500. Umuryango ICAN uharanira isi itagira ibisasu kirimbuzi ugaragaza ko Uburusiya ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite ibisasu kirimbuzi kubera ko gifite ibirenga 5500. Bukurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibisasu kirimbuzi 5044. Bimwe bikaba bibitse muri Amerika, ibindi Amerika yabibikije mu nshuti zayo zirimo Turukiye, Ubutaliyani, Ububirigi, Ubudage n'Ubuholandi. Ibisasu bifitwe n'Uburusiya na Amerika byihariye 90% by'ibisasu kirimbuzi byose biri ku isi. Ibindi bihugu biza hafi mu kugira ibisasu kirimbuzi birimo Ubushinwa, birimo Korea ya Ruguru, birimo Israel, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuhindi na Pakistan. Ibi ni ibihugu bifite ubushobozi bwo gukora nk'ibyo Amerika yakoreye imijyi ya Nagasaki na Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi, aho ibihumbi bisaga 580 by'abaturage bapfuye mu masegonda make byishwe n'ibisasu bibiri byonyine. Mutekereze ko ibyo bisasu byasenye imijyi ibiri burundu, byakoreshejwe ikoranabuhanga ryari ririho mu myaka 80 ishize. Ubu turi mu 2025 aho ikoranabuhanga mu by'inganda zikora intwaro ryakataje. Tumaze kubibona ko Amerika ari igihugu cya kabiri mu kugira ibisasu kirimbuzi byinshi, bivuze ko irangaye gato Ubushinwa bukayicaho, Uburusiya n'Ubushinwa byajya byica bigakiza mu myaka iri imbere.
niyo mpamvu Donald Trump ashaka gusubira muri Afghanistan ku mbaraga zose zishoboka, atitaye ku maso y'abategetsi bashobora kumucira wa mugani w'ikitungo ryo mu rugo ryanze ukimanikaho rireba. Kugira ngo wumve ko Donald Trump atari mu by'amagambo gusa, intumwa ye ishinzwe ibijyanye n'imfungwa z'intambara Adam Boehler ndetse na mugenzi we Zalmay Khalilzad baherutse kugirira ingendo nyinshi i Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan. Icyari kibajyanye ni ukuganira na leta y'abatalibani ngo barebe ko byakunda Amerika igasubirana ibirindiro bya gisirikare bya Bagram. Intumwa ya Donald Trump yitwa Khalilzad iziranye cyane n'abatalibani kubera ko ari nayo yabahuzaga na Amerika hagati y'umwaka 2018 n'2021. Izi ntumwa za Donald Trump ibinyamakuru bimaze iminsi bivuga ko ziherutse muri Afghanistan, aho zaganiriye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu Amir Khan Muttaqi, bakibanda cyane ku buryo bahanahana imfungwa z'intambara mbere yo kwinjira mu bindi biganiro birimo n'icyo kibirindiro by'ingabo za Amerika. Ibiganiro birangiye, minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Afghanistan yatangaje ko ibintu biri mu nzira nziza, ngo ibihugu byombi bivugurura umubano umaze imyaka 4 urimo agatotsi. Dennis Wilder wahoze ari inzobere y'ikigo gishinzwe ubutasi muri Amerika CIA avuga ko ikigo cya Bagram Donald Trump yifuza ko gisubira mu maboko ya Amerika ari ahantu heza ho gukurikiranira ibikorerwa mu kigo cy'abashinwa giherereye ahitwa Lop Nur, ni mu butayu bwo mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Icyakora Wilder avuga ko muri iki kigo nta makuru y'uko Ubushinwa buhakorera intwaro kirimbuzi ahari, kubera ko ahantu hazwi neza izi ntwaro zikorerwa ni rwagati mu Bushinwa. Ibirindiro bya gisirikare bya Bagram ni ingenzi cyane kuri Amerika kubera impamvu zitandukanye, zirimo kuba ari cyo kigo cya gisirikare gikomeye ingabo za Amerika zari zarubatse muri Afghanistan mu myaka 20 zahamaze. Ni ikigo gifite ububiko n'inzira zo mu butaka, kikagira inzira zihagurukiraho indege zizwi nka runways nini, ku buryo hari n'ibibuga by'indege mpuzamahanga iki kigo kirusha inzira nini z'indege. Na President Donald Trump akijya ku butegetsi muri manda ya kabiri yabyigambye mu nama y'abaminisitiri, avuga ko agomba gukora ibishoboka byose Bagram igasubira mu maboko ya Amerika kubera ko ifite inzira z'indege z'akataraboneka. Ni ibirindiro bya gisirikare bifite ubwihisho bukomeye bw'ibisasu binini, bikagira ibitaro byihariye, ububiko bw'ibikomoka kuri petrol ndetse n'amacumbi yacumbikira ibihumbi byinshi by'abasirikari. Ni kimwe mu birindiro bya gisirikare Amerika yari ifite muri Aziya yo hagati. Bagram kandi ifite umwihariko wo kubiri mu izingiro ry'akarere ka Aziya yo hagati. Muri make, iyo uhari ubusa n'ugenzura ibihugu byinshi biri muri ako gace nka Iran, Pakistan, Ubushinwa n'ibindi. By'umwihariko ariko Amerika ihakundira ko ari hafi y'Ubushinwa kubera ko indege yihuta ya gisirikari ihagurutse muri Bagram mu isaha imwe yabigeze muri Xinjiang, aho Ubushinwa bukorera intwaro. Ni ahantu kandi hitaruye hafashe ingabo za Amerika gukora ubutasi bwo mu kirere, bakaba bamenya iby'ibihugu nk'Ubushinwa birimo kubaka cyangwa se kwitegura muri ako gace. Uretse Ubushinwa, Bagram ni ahantu heza kuri Amerika mu gukurikiranira hafi imyitwarire y'Uburusiya na Iran, ndetse kenshi ibyo bihugu byakunze kwinubira ibyo birindiro, bikavuga ko ari nko guturana n'umwanzi wawe mu ntanzi z'urugo. Ibi birindiro bishobora gufasha Amerika kubuza Iran cyangwa se Uburusiya kugira imbaraga za politike cyangwa iza gisirikare muri Aziya yo hagati. Afghanistan, aho ibi birindiro biri, ni igihugu gifite amahirwe menshi, cyane cyane umutungo kamere utarabyazwa umusaruro kandi ukenewe cyane n'Ubushinwa n'Uburusiya, nk'amabuye ya lithium, cuivre, gaze, zahabu, uranium, charbon n'ibindi byifuzwa cyane. Amerika irabizi ko kwiteranya na Afghanistan ari ukuyiha uburyo bwo kwemerera Ubushinwa n'Uburusiya kuza kubyaza umusaruro wa mutungo kamere. Ibi ntibyashoboka mu gihe ingabo za Amerika zaba ziri muri Afghanistan. Ibi birindiro bya Bagram kandi bifite amateka muri Amerika kubera ko nibyo byaturukagamo ibitero ingabo za Amerika zagabye ku mitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda na Etat Islamique mu myaka ishize. Kubitakaza ni igisebo ku gihugu nka Amerika kiyita sekuruza w'abarwanya iterabwoba ku isi. Mu bindi bikururira Amerika gushaka kwisubiza ibirindiro bya Bagram harimo kwirinda ko byajya mu maboko y'Abashinwa. Ni ahantu Ubushinwa bumaze igihe bushaka kunyuza ibikorwa remezo byabwo biri muri gahunda yiswe Belt and Road Initiative, izubaka ibikorwa remezo bitandukanye bihuza ibice byinshi by'isi. Bagram yifuzwa n'Ubushinwa nk'ahantu habufasha kwihutisha imishinga yabwo, ariko no mu gucungira hafi Ubuhinde bamaze igihe kinini batajya imbizi. Ushobora kwibaza utubundi Amerika ko yahoranye ingabo muri Bagram na Afghanistan yose byagenze bite ngo zihave? Ubusanzwe nk'uko twabivuzeho mu kanya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavanye ingabo zazo muri Afghanistan mu kwezi kwa 8 mu 2021 nyuma yo gutakaza abasirikare barenga 2,000 ndetse n'ingengo y'imari y'amafaranga arenga miliyari 2,000. Amerika yagiye muri iyi ntambara yo kurwanya iterabwoba muri Afghanistan nyuma yo kugabwaho ibitero n'umutwe wa Al-Qaeda mu 2001, bigasenya inyubako za World Trade Center ndetse n'abaturage hafi 3,000 bagapfa. Icyo gihe Afghanistan yayoborwaga n'abatalibani bahagaruga n'imitwe y'iterabwoba birimo Al-Qaeda, ikabona uko itegura ibitero kuri Amerika.
Mu mezi make abatalibani bari bamaze kwirukanwa. Amerika ikomeza guhangana nabo mu gihe cy'imyaka 20 ari nako igerageza kubaka ubuyobozi bw'igihugu bushingiye kuri demokarasi. Uretse ko ruswa n'imiyoborere mibi bitatumye ibingibi bigerwaho. Amerika ivuga ko yageze ku ntego zayo kubera ko yirukanye imitwe y'iterabwoba, ariko benshi bakibaza uburyo intego yagezweho mu gihe n'ubundi iki gihugu kikirimo kuyoborwa n'abatalibani nabo bafatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Miliyari zisaga $2,000 z'amadolari y'Amerika niko kayabo kakoreshejwe mu ntambara yo muri Afghanistan yatangiye mu 2001 ubwo urugaga rw'ingabo z'amahanga ziyowe na Amerika zahirikaga ku butegetsi abatalibani nyuma y'igihe gito umutwe wa Al-Qaeda wari ufite icyicaro muri Afghanistan ugabye ibitero muri Amerika. Mu kubasha kumva neza ubwinshi bw'aka kayabo Amerika yatwikiye muri Afghanistan mu ntambara itigeze yungukiramo n'igiceri na kimwe, wavuga ko ziriya miliyari 2,000 ziruta umusaruro mbumbe w'Ubutaliyani, zikubye hafi kabiri umusaruro mbumbe wa Espagne, ni hafi 3/4 by'umusaruro mbumbe w'Ubufaransa. Umusaruro mbumbe ni agaciro kose k'ibintu biri mu gihugu runaka. Raporo yakozwe na kaminuza ya Brown University's Watson Institute na Boston University's Pardee Center igaragaza uburyo mu myaka 20 ingabo za Amerika zamaze muri Afghanistan iki gihugu cyahindutse ibagiro ry'abantu kubera ko hapfuye abagera ku 241 bazize intambara. Harimo abasivili 71,344, harimo abasirikare bo muri Afghanistan 78,314, harimo abanyamerika barenga 2,000 ndetse n'abarwanyi batavuga rumwe na leta 80,191. Mu bigaragara nta musaruro ugaragariye intambara yatanze kubera ko icyo yari igamije ari cyo gutsinda abatalibani ntabwo cyagezweho, ahubwo icyabaye ni ugutakaza akayabo k'amadolari kuri Amerika ndetse yitana ubuzima bw'abantu yaba abasivili, abasirikare n'intagondwa. Nubwo nta musaruro ugaragara watanzwe n'iyi ntambara, Amerika yo ivuga ko icyo yashakaga cyagezweho. Perezida Joe Biden wari ku butegetsi bw'ingabo za Amerika zavaga muri Afghanistan yaragize ati ntabwo iyi ntambara yari igamije kuzaba ibisekuru. Twaratewe, twagiye mu ntambara dufite intego zumvikana kandi twazigezeho. Ati igihe kirageze ngo dusoze iyi ntambara yanze kurangira. Reuters yavuga ko izi ntego zagezweho Biden yavugaga hano ari uko ingabo z'igihugu cye zabashije kwica umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda Osama bin Laden mu 2011. Nubwo Joe Biden yavuga ko izi ntego zagezweho, bisa naho ari ukwihagararaho no kwikura mu isoni kubera ko intego nyamukuru yajyanye abasirikare ba Amerika muri Afghanistan atari ukwica umuyobozi wa Al-Qaeda gusa, ahubwo no gutsinda burundu abatalibani. Michael McKinley woza ari ambasaderi wa Amerika muri Afghanistan kuva mu 2015 kugera mu 2016, avuga ko kohereza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byari bifitanye isano itaziguye n'ibitero byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 mu 2001. Ariko mu gihe amasasu y'imbunda zikomeye yatangiraga kuvugira muri Afghanistan, umugambi ntabwo wari ukiri kuri Osama bin Laden gusa, ahubwo zahinduye imirishyo hazamo n'ibyo kurwanya abatalibani. Ahangaha ngo umugambi wahindutse gufata Osama bin Laden yaba ari muzima cyangwa se apfuye no guhirika leta y'abatalibani, nkuko bigarukaho na Azmat Khan umenyerewe mu nkuru z'ubucukumbuzi n'iperereza, ahanagaruka ku buryo leta y'abatalibani yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yazishyikiriza bin Laden, ariko Amerika ntiyabyemera, nkuko bigaragara mu mutwe w'inkuru ya Washington Post yo ku itariki ya 15 y'ukwa 10 mu 2001 igira iti Bush yateye utwatsi icyifuzo cy'abatalibani cyo gutanga bin Laden. Ibi ngo byatewe nuko Amerika itari ishyigikiye abatalibani, yifuzaga ko bakurwa ku butegetsi hakajyaho indi guverinoma, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigezeho nubwo byarangiye abatalibani basubijwe ubutegetsi. Abanyamerika bakomeje kuguma muri Afghanistan ngo igihugu cyongere cyubakwe bushya. Bafashije igisirikare cy'icyo gihugu mu masomo n'imyitozo n'ubundi bufasha bwa gisirikare, ndetse ngo ibikorwa remezo byarubatswe, ariko abasesenguzi bakavuga ko ugereranije n'ingengo y'imari ivugwa ko yakoreshejwe muri ibyo bikorwa bihita bigaragara vuba ko nta kintu cyakozwe muri Afghanistan gifite agaciro gahwanye n'amafaranga avugwa ko yakoreshejwe muri ibyo bikorwa. Ibinyamakuru byagiye bivuga ko ibikorwa by'abaringa Amerika yavuga ko yubatse muri Afghanistan birimo amashuri, amavuriro n'imihanda, ndetse Azmat wakanavuga ko hari indege z'abanyamerika zagiye zirasa abaturage b'Abanya-Afghanistan zikabica. Indi mpamvu ishingirwaho bavuga ko Amerika itari igamije gusa kuvana bin Laden mu nzira cyangwa se kugarura amahoro muri Afghanistan, nuko ingabo za Amerika zabaga zibereye mu murwa mukuru Kabul ntizigere mu bice by'icyaro. Kuba hari abaturage benshi ba Afghanistan bari barizeye ingabo z'amahanga zari mu gihugu cyabo, ariko bakisanga abatalibani bongeye kwisubiza ubutegetsi, ngo ni igihamya simusiga cyo gutsindwa kw'izo ngabo zari zarazanye intego yo gusubiza ibintu ku murongo muri Afghanistan, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarafashe iya mbere muri urwo rugamba. Kwisubiza ubutegetsi kw'abatalibani byo byabaye nk'umunyu mu gisebe kuri Amerika, kubera ko byagaragaje intege nke no gutaba abandi mu nama, kubera ko ibihugu nk'Ubwongereza ntabwo byigeze bigishwa inama ubwo ingabo za Amerika zashakaga kuvayo.
kandi bajyayo barajyanye. Muri make birasa naho muri Afghanistan Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinzwe, ariko zikaba zishaka gukuraho icyo gisebo kuri iyi nshuro.